लगी सवारी कितनी थी पूरे ही गए क्या पता क्या फटा है क्या हुआ है. In the crew list of the ill-fated flight is a young woman from Manipur. So big update there, viewers. K. Nangthoi Sharma of Thobal was part of the 12th. Mayam puno ko hay puti na hogi channel da taram mukchari. Mayam ngahak mamang da yam nuai da ba thautu mathwe. Thautu to kai nuai bada. Ahmedabad ki Sardar Vallabhbhai Patel International Airport ki ko London phau pai ga da ba Air India airplane hai tare. Nahan akhoi na tungai du Air India ni. Ado laibak yamna thiba thautu kai ba ek plane je pai khat paga akhoi ki hochi ki PJ Medical College ki Doctor Hostel da adu dei du crash oire ado crash oi ba da mi leina da ba kaya ma yaure aso pan am yaure ko adu da aina khoi de ki hoi mi ha ji de time kwan pun si ni kam kan da kari oigani tamgom de flight ti am pai ni ko adu bulai ba thi bai ni adu dei du khoi thamoi chona nuai tri de koi Manipur da ki air hostess ama cabin crew Yaoramba se si Echan adu ki khan ba da my family ki khan ba da am thina nuai ti hai ta re Echan adu ki maming ke ngan thoi Sharma hai adu do leifam na Thobal da ki ni hai ba. In the crew list of the ill-fated flight is a young woman from Manipur. So big update there, viewers. K. Nangthoi Sharma of Thobal was part of the 12-member crew. So big update coming in at this point in time after the horrific news. So in the crew list of the ill-fated flight is a young woman from Manipur. So K. Nangthoi Sharma of Thobal district in Manipur was part of the 12-member crew. So there you can see the picture of the girl from Manipur. So big update coming in at this point in time. So in the crew list of the ill-fated flight, along with the 241 passengers, is a young woman from Manipur. So K. Nangthoi Sharma of Thobal was part of the 12-member crew. So 2 from Northeast were part of the crew. We are getting reports. So 1 is a young woman from Manipur. Alright, so 1 from Northeast were among the part of the crew member. So young woman from Manipur, K. Nangthoi Sharma of Thobal district of Manipur was part of the 12-member crew. Ado Echan ngan thoi ki thawai na ingna chikna palem da dai ki ba ai budi yam nuai chai ta ne ko samai na akhoi ju khalle ba adamai na air hostess da soi da na akhoi mai chei di yaorom ngani ana pakhat chei ba ko aduga adamai na international pai gan ba su yam yawe ba khoi mai chei ni cha adamai na yaoram ba se ta ba yam nuai te Echan ki family na tarong wada ba aduga aduta junatana adai yaor family am makhoi ki khan ba yam nuai te adu footage adu ai si de uchara ke hai di video number da ki phangau bani hai ta re aduga basi ki crash oire matung da adu video do ni viral oire matung da yam khangau se hai ta re lagi sawari kitni thi पूरे ही गए क्या पता क्या फटा है क्या हुआ है. sini मैम कर्म कांद करी ओइगनी अदुगा हाइदि इफा फबा मी ngata ni de time pa na je kam kan kai oni tam ngam de akhoi ju flight thong kan da ju tum khalle haidi adum tam mutam madi flight ha je lising pai ne gari da thogara scooty da thogara laibak thi di cycle dei tar phau da mi dei ta ba yaw ni adu dei du ga yaw ba plane du ga ton family member am du khan ma da yam thi nuai te adu ga
ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯥꯎ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤꯁꯤꯗ ꯇꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯄꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯆꯟ ꯉꯥꯟꯊꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯇꯨꯒ ꯀ꯭ꯔꯤꯎ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯆꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛꯇ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯅ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯆꯟꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯨꯝꯕꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯟꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯕꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯇ ꯇꯣꯡꯉꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯂꯧꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ